Gnusoba pustošna. Ja sam obećala i ja to znam i zato sad moram da se iskupim za to, pošto sam rekla da ću ovu temu pustiti. Međutim, kako moj poslodavac takve stvari ne dozvoljava, znači nisam ja koja odlučujem o onom šta će biti sadržaj ovog sveg što iznosim, nego Gospod. Tako da nisam spavala jer mi je nevjerovatnom brzinom sve ono što sam skupljala godinama i sa čim nisam znala šta će, mi pravilo takvu konfuziju, rešio da mi odjednom sintetizuje i da mi uključi svetlo i 3D, 4K, high resolution, full HD, sve u jednom trenutku. Tako da ja nemam izbora, ja moram da napravim video o onom što mi je dao da vidim. I što mi je u stvari povezao da sve ima smisla. Sve što je u njegovoj reči rečeno, to su hintovi koji su razbacani kao pazle i samo treba da ih skupite. Ništa ne bacajte. Znajte da sve ono što vam deluje besmisleno i da je višak iz nekog drugog kompleta, nije, tu je, na pravom je mestu, samo treba da dođe, da se uklopi u pravi deo slike. Ništa se ne baca, sve je samo napravljeno na drugom mestu da se oni koji su književnici, fariseji, koji upravljaju rečju, krajnje nepristupačno i krajnje nepošteno, da ne bi mogli da vide i da iskoriste na zlo. Zato je dao nama u duhu da to, kad on upravlja nama, zna da će doći na pravo mesto. Pa da krenemo na još jedan detektivski zadatak. Šta pomislite kad čujete reč gnusoba u pismu? Na samom kraju u Otkrovenju iz tajnosti je izašla i počela da bude javno obožavana pokvarenost, to jest žena bludnica. Kaže, žena bijaše odjevena u grimizi skerlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina. Na čelu je napisano ime, tajna, Vavilon veliki, mati, bludnica i gnusoba zemljinih. Otkrivenje 17.4. Veliki Vavilon je centar pokvarenosti i demonskog obožavanja i kao takav je završio potpuno porušen, zarastao u trnje, sakriven u vrlet, nepristupačno ljudskoj nozi. Potpuna divljina, stan za divlje ptice. Neprepoznatljiv kao veličina koja je nekad postojala, kao Vavilon veliki. I kaže, i povika jakim glasom govoreći, pade, pade, Babilon veliki, i postade stan đavolima i tamnica svakome duhu nečistome, i tamnica svakoj ptici nečistoj i mrskoj, jer žestokim vinom bludnosti svoje napoji sve narode, kaže Otkrivenje 18.2. A šta smo rekli, ko su duhovi nečisti? Pa to su oni koji su ostali bez tela, ali nemaju kud sa duhom, jer nisu ni životinje, a nisu ni ljudi. Duh ljudi ide gore, nazad, ocu od kog je došao, a duh životinja ide u zemlju. Tako da su ovo oni duhovi koji su nečisti. Šta to znači? Pa čim su toliki duhovi nečisti u Vavilonu, oni su nastali od nečistih pića, od mešavina. No, idemo dalje. Možemo li otkriti gde je tačno Vavilon i eventualno odakle je i ko je ova žena? Ajde sad da krenemo prvo od reči gnusoba, pošto očigledno da ona ima veliko značenje. To je reč u hebrejskom pod brojem 8251. Šikuc i znači gnusoba, gad, gadost. A da vidimo gde ga pismo pominje, gde ovu reč možemo naći, pa na osnovu konteksta da vidimo šta zapravo znači. Videli ste njihove gnusobe, idole njihove od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju, kaže ponovljeni zakon 29.16. Osim toga, sve bajače i sve vračare, sve terafime i gadne bogove i sve gnusobe koje se mogu vidjeti u zemlji Judejskog i Jerusalima, kaže Druga Kraljevima 23.24. Potom, tuđim bozima učiniše ga ljubomornim, razjariše ga gnusobama, kaže ponovljeni zakon 32.16. Potom, i neće se više skrvniti gadnijem bogovima svojim, ni gnusobama svojim, kaže Jezekilj 37.23. I kao što vidimo, gnusoba je zapravo, za razliku od običnih bogova, koliko god gadni bili, pošto su bogovi kakvi god da su gadni, ipak nalik na ljude, znači antropomorfni, gnusobe to nisu.
U odnosu na njih pismo jasno pravi razliku, jer gnusobe su himere, amalgami, zbunjujuće i nakazna bića, nezamislive mešavine ljudi i životinja. A vavilonska bludnica navodi se upravo kao gnusoba. Dakle, mešavina je. I to mešavina od zemlje, jer kaže zemljin, gnusoba zemljinih. A šta smo rekli da je gornja, koja je čista, koja je dezinfikovana vatrom, ona od pepela, od koje je nastao iš, pepeo se kaže, vatra se kaže eš, pa je samim tim čovek nastao od dezinfikovane zemlje u kojoj nema ničeg živog, nikakve klice ničega je, onaj koji je iš, to jest onaj Adam sa gornje zemlje Adama, a sa donje zemlje, ona zemlja koja je nastala od vode u kojoj vrvi život, ali različite mešavine, raznih vidova života, bakterije, spore, gljiva, to je erec. Ta humusna zemlja od koje je nastao human čovek je erec, pa samim tim i vidimo poreklo. Vidimo pečat kvaliteta, odnosno nekvaliteta, kako god hoćete. Znači, od ove zemlje, uz mešavine razne nedozvoljene, nastale su himere, amalgami i to je zapravo gnusoba. Sama gnusoba je očito mešavina. Sada vidimo dalje neki hint koji piše, a to je već u Danilu 11.31. Jer tu stoji zapravo ono po čemu i znamo najpoznatiju gnusobu. To je ona pustošna gnusoba koja je u Danilu 11.31. I kaže: i vojska će stajati uzanj i oskrbnit će svetinju u gradu i ukinuti žrtvu svagdašnju i postavit će gnusobu pustošnu. Sada dolazimo da vidimo do još jednog traga šta znači pustošna. To je reč pod brojem 8074 šamen, znači opustošen, razoren, uništen, zapravo isto značenje kao i reč abad, a njega smo već sretali. Znači onaj sluga koji je bio sluga sa abad i pobunio se i postao onaj koji uništava abad, odnosno Abadon. I sada, ko je najpoznatiji abad? Ako ne onaj Abadon pomenut u Otkrovenju, a kog Otkrovenje naziva još i Apolon na grčkom. A znate li ko je njegovo naličje, njegov alter ego u grčkoj mitologiji takođe, kad smo već tu da krenuli? Njegova sestra bliznakinja, Artemida, poznatija u rimskom panteonu kao Dijana, to je isto, samo što je u dva različita jezika. O Artemidi sam već iznela opsežni esej, ali ono što je najvažnije je što je hermafrodit i što je himera, odnosno amalgam. Kako malo pre rekao smo, gnusoba. Međutim, ne samo što je gnusoba, nego ona je fabrika, kotao kroz koji se proizvode druge, nove, nedozvoljene mešavine, druge gnusobe. A to je ono čeme su se ljudi izlagali nezakonito, neki znajući, neki ne znajući, ušli su u proces genetskog inženjeringa i tako poganili razmnožavanje. Što je za proizvod imalo da na sve dolaze novi hibridi. Formalno pravno gledano, Artemida je zapravo i jedno i drugo. Ona je i muško i žensko. Ona je zapravo ta koja je i Apolon i Artemida. Međutim, kao hermafrodit, ona je svoj muški alter ego sakrila od očiju javnosti iza avatara svog blizanca, Apolona, kako bi se tajna bezakonja, odnosno nezakonitog razmnožavanja genetskim mešanjem vrsta tako sakrila od javnosti, jer to nije ipak moglo da izađe javno. Jer sve to što se radi mora pod zemljom. U protivnom, Gospod bi im pomrsio račune kao što to uradio za nezakonitu akciju Sodome i Gomore, kao i za zidanje Vavilona. Tako da je njihov resor podzemno i podvodno. Jahuvino je ono što je na licu zemlje. Sve ispod tog lica, naličje kao u ogledalu, je ono što je od ovog drugog. Zato on i govori as above, so below. Zato se on i, kao da je to potpuno odvojeno lice, ličnost, možemo da prepoznamo da sam u pravu po tome što ona u potpunosti uzima čak i ono što su samo Apolonove insignije, kao što su luk i strela, jer to su zapravo njene insignije. Nema Apolona, to je samo naličje Artemide, ono hermafroditsko. Jednoki Apolon je zapravo samo još jedan podatak. Slepilo je signal za incest. Oslepelost je metafora za incestoznu vezu. Videli smo to i kod
Ahila. Ne, da se vratimo. Iako je do duše pod drugim pseudonimima kao što je Nama, ona slovila za majku svih demona, bilo je u nekoliko ironično to što se smatrala boginjom devicom, za razliku od recimo Atine i ostalih boginja koje su imale potomstvo. Baš ovo, i upravo ovo je kriptičan način da nam se kaže da njena deca nisu dolazila na klasičan način, već aseksualno, partenogenezom, kao leglo iz jaja, zakačenih za njen torzo, što se jasno i vidi na njenim kipovima. Ona je matica predstavljena pčelama i jajima, čemu potvrdu daju Artemidine sveštenice koje se zovu ni manje ni više nego Melise, u prevodu pčele. Ali pre nego što skočimo na sam kraj i vavilonsku bludnicu, moramo dati još nekoliko jasnih naznaka, hintova, zapravo dokaza o kome se ovde radi, još jednu da potvrdimo i gde to počinje. Pa tako u Zahariji 5.11 postoji opis korpe, odnosno efe, u kojoj je žena koju anđeo naziva pokvarenost, a koji su dve žene sa krilima, Rode, podigle između neba i zemlje i odnele u Šinar, gde se za nju sprema hram u kom će biti obožavana. Na korpi, pošto pismo samo sebe opravdava i samo sebi dokazuje i samo sebi biva svedok kroz usta 2 ili 3 svedoka, vidjet ćemo šta zapravo znači kada se korpa digne između neba i zemlje. Šta to zapravo znači? To je šifra za nefilime. Nakon smrti tela, kako rekao smo, ova bića koja su nastala kao mešavine zemlje, ženine genetike i raznih drugih vrsta na zemlji, na Erec, nakon smrti ne mogu nikuda. Rekao smo, njihov duh ne može ni na nebu ni na zemlju, ne može kod oca, ne može ni u zemlju. I oni ostaju u nekom limbu, lutajući neprestano po zemlji bez mira i spokoja. Sam recimo Apsalom i njegova smrt nam upravo to ilustruje. Jer kako je umro? Apsalom je inače potomak Nefilima preko majke, jel, od one trojice, Ahiman, Teliman i ne znam, Abiša i tako beše. A to su opet pa Anakovi sinovi od Arbe. Arba je 4, tako da ja mislim da to zapravo znači za njih 4, nego da se vratim na Apsaloma, znači Nefilim. I kako znamo, po tome što je umrlo tako glupavo, ostao je zakačen kosom na drvo. Zapravo nije mogao ni da siđe, ni da ostane na drvetu. I upravo ovakav kraj Nefilima, ni na nebu, ni na zemlji, potvrđuje nam da smo na dobrom tragu. Zatim slede stihovi koji su dopunjeni onim iz Otkrovenja, apsolutno nesumnjiv dokaz da je Vavilon, bar onaj početni deo da se gradila kula, na teritoriji Šinara, to je Sumera, odnosno u današnjoj Turskoj. Ali to ćemo kasnije u nekom drugom vidu detaljnije, nego da idemo linijom naših dokaza. Kaže, ja ga upitah, što je to? On reče, to se pojavljuje Efa i nastavi. To je opšta pokvarenost na zemlji. I gle, podiže se olovan poklopac i jedna žena sjedi usred Efe. On reče, to je pokvarenost, i gurnu ju u Efu i bacio je na otvor olovni poklopac. Podigavši oči vidjeh dvije žene, izlaze s vjetrom u krilima, a krila im bijahu kao krila Rode. One podigoše Efu i između zemlje i neba. Upitah tad anđela koji je govorio sa mnom, kamo odnose Efu? On mi odgovori, da joj sagrade hram u zemlji Šinearskoj i da joj pripreme postolje na kome će je postaviti. Kaže Zaharija 5, 6-11. Iza reči pokvarenost nalazi se hebrejska reč riša, pod brojem 7, 5, 6, 4, koja najpre označava moralnu pokvarenost. Kako bi naš narod rekao kurvaluk, jel? Bludničenje. Krila Rode pokazuju, s druge strane, gnusobnu prirodu žena, to jest njihovu amalgamsku prirodu, znači mešane su, opoganjene genetike. Sama krila Rode asocijacije su na asistenciju pri donošenju potomstva na svet, što će reći, Rode su ga donele, jel? Rode donose bebe, kako smo nekad učili, jel? Kako su nas naši stari učili, gde je jasna etimološka veza reči rod, porod, rođenje, sa rečju roda. Što više u hebrejskom pod brojem 2032 reč heron, znači trudnoća i začeće. Ta ista reč heron u engleskom označava čaplju, odnosno najbližeg srodnika Rode. Rodu, čaplju i bebe, dakle vezuje isti naziv, heron.
Jednu u hebrejskom, jednu u engleskom, koji je naravno stvoren jezik. Tako da može biti sličnosti po zvučanju i najpre je ona, i to nam ono, kako nam se smeju u lice na taj način, što nam govore kroz zvučanje. I sad da vidimo što znači efa, jer svaka od ovih reči ima određenu simboliku koja je kodirano značenje kojim, kada provalimo kod, dobijamo poruku ličnog Gospoda. A da vidimo što znači efa. Ona je korpa, ali pored toga što označava korpu kao zapreminsku meru najpre, ona znači i mrak. Nikakvo čudo, jer je opšte poznata činjenica da je efa značinski analog našem džaku, vreći. Pa tako naš dio mačka u džaku bio bi analogan hebrejskom mačka u efi, jer sadržaj efe kao i džaka nije bio poznat kupcu sve dok se pazar ne završi, to jest novac promeni ruke, kada je, ako je prodavac nepošten, već kasno za reklamacije. Jer embalaža tako zapečaćena da se njen sadržaj ne vidi, baš kao i efa sa olovnim poklopcem, do kraja svojom mračnom unutrašnjošću krije tajnu. Pa tako neretko rezultira vrlo neprijatnim iznenađenjem za kupca, kada kupac ode i tek od kuće otvori i shvati da je dobio ono što niti je hteo, niti je platio. Pa, na primjer, umjesto kupljenog jareta dobije mačku u džaku. Dakle, da se vratimo na našu efu i njen sadržaj. Ovde je sadržaj efe do poslednjeg trenutka nepoznat. Moglo bi se reći tajan. Pa sad sa ovim saznanjem, kada ponovo pročitamo ove Zaharine stihove, zaključit ćemo da bi tajnovito smeštanje žene, koju zove pokvarenost u mrak efe, koju dodato zapečaćuje olovom, moglo i drugačije da se čita. Možda baš, smem li da kažem, tajna pokvarenost ili misteri Babilon, što nas dovodi do Vavilona. Ali pre nego što tamo krenemo, imali da vidimo još neka veza? Hebrejska reč za olovo, pošto olovo još nismo pretražili, a vrlo je važno videti zašto. Hebrejska reč za olovo je oferet, dok reč od koje ova reč potiče je reč ofer, jelen. Znate li kojom se životinjom kao stalnim simbolom Artemida likovno uvek predstavlja? Sa jelenom. Pa da vidimo gde su, pored toga što je i sa pčelom, to smo već rekli, samo da napravim još jednu digresiju, zato što je olovo poznato i po tome što se koristi za ribolov, zato što je svojom težinom baca mrežu na dno. I to je dragoceno, zbog toga ja mislim da ovo ima debele veze i sa morem, jer je Ehidna, od koje Artemida vuče poreklo tim svojim perajima od nogu, na koje štancuje jaja, jel? Zapravo sa dna dubina Ambisa. Odatle je došla. Tako da nema veze i sa tim. Sigurno ima veze, tako da je olovo višeznačni simbol ovde. I sada vidimo ona sa svojim olovom, odnosno jelenom, gde ovu skrivenu ženu u mraku korpe, pokrivenu sa oferet, odnosno jelenom ili olovom, odnosne žene rode. U Šinar, to jest u Vavilon. I sad kad bismo pravili trailer za film, ovo bi se sve moglo sažeti u 4 reči. Tajna pokvarenost u Vavilonu. Pa Otkrivenje 18.2 do 3 nam potvrđuje da je Vavilon centar pokvarenosti i obožavanja demona i lažnih bogova, i to najpre u zadnja vremena. Pravo mesto za tovar koji je bio u Efi, to jest pokvarenost, a uz to još i majka, pa još devica svim demona, ostaje da još proverimo je li Šinar i zaista Vavilon. U dolini Šinara, odnosno Sumera, zidala se Vavilonska kula. To čitamo u Postanak 11 od 1 do 4. To je mesto gde kreću sve ove pogane mešavine. Kako znam? Tako što Babel znači mešanje ili konfuzija. A znamo ko je otac konfuzije. I to kada kaže, mislim i na bukvalnom i na figurativnom planu, jer je konfuzija zbunjenost, ali zbunjenost od pomešanosti. Od istovremenosti raznih stvari koje ne treba da stoje na istom mestu. Kao što je, na primjer, mešanje genetike. Tako da je to što je on njih rasterao nakon Vavilonske kule zapravo pokazatelj da ne smeju javno da rade ove stvari koje rade. Nisu se oni uplašili, nego su dobili šta su tražili. Za pogrešne izveštaje dobili su pogrešan jezik, pomešan jezik. Za pomešane izveštaje. Šinarom je vladao kralj Amrafel, protiv kog se borio Avram da oslobodi sestriće Lota. I konačno tu je odvedena Juda u izgnanstvo. Amrafel inače znači pobunjenik.
I to je po mnogima drugi naziv za Nimroda. A opet i sama reč Nimrod znači mrd, od pobuniti se, jel? I sad 40 km nalazi se stari grad Edesa, današnji naziv je Sanli Urfa, za koji se veruje da je Ur Haldejski iz kog je Avrama Jahuva izvukao, pozvavši ga u obećanu zemlju. A nedaleko od ovog grada nalazi se jedno od najstarijih arheoloških nalazišta na svetu, Gobekli Tepe. Na tako malom prostoru, pa koje su šanse? Ali to nije sve. Nešto malo severnije od ovih tačaka nalazi se brdo koje se zove Nemrut, sa vrlo neobičnim panteonom obezglavljenih džinova, od kojih su neki orlovi i lavovi. A u blizini, nekih 10-15 km, nalazi se još jedan toponim, brdo pod nazivom Karakuš. Inače, Sumeri, odnosno Šinar, su sebe zvali crnoglavim. Karakuš znači crni kuš, ali i crna ptica. Kuš je inače bio otac Nimrodu. Kuš znači i hotbed, što znači mesto gde se vrši previranje, gde se malčira zemlja, gde se oslobađa toplota u razgradnji raznih stvari, gde je fermentacija, gde je razni procesi kojima razne vrste razgrađuju. Između ostalog, tako nastaje humus, uopšte nije slučajno. A humus je crna zemlja, a crna zemlja je kemet. A kemet je nastalo od reči ham, što znači vruć. Tako da kako god okrenemo, dolazimo do praoca onog najgoreg hama, nakon poplave. I sad, pored sveg tog crnog kuša, moramo da vidimo još malo o toj porodici koja kreće od Hama. Znači, Kuš je sin Hamov i otac Nimrodu. Semiramida je Kušova ćerka, Nimrodova majka i sestra. I crna je. Kao i Artemida. Znači, imamo različita imena za isto biće, koje se očito bućkalo genetskim poganim incestom, ne bi li došle do dobite kombinacije genetike, da bi se onda radilo šta se radilo. Jer suštinski mi imamo kopiju svega što se dešavalo pre poplave. I imaćemo i kasnije kada se bude bućkalo i seme kroz koje će doći ponovo neprijatelj, tako što će uzurpirati ono od Avrama, jer preko Išmela i Ise kasnije, koji je otišao u Seira, i tu se pomešao najstrašnije sa svim mogućim bićima koje su upravo ove mešane prirode, što se vidi po imenima iz Seirove dinastije. Znači, to su ptice, hijene, razni satiri i ostalo, pri čemu je sam sin Isin, Elifaz, koji je rodonačelnik te pogane dinastije koju sam već pominjala, to su Amalićani, incestom došao do svog sina Amalika, tako što mu je rodila njegova ćerka koju je napravio sa Seirovom ženom. Znači, užas jedan. Užas, uopšte nije čudno da sam pomenula reč dinastije, samo u toj seriji smo videli takve vrste mešavina. Elem, tu su nam na kraju krajeva i pokazali šta rade. Znači, poganština, dubina njihove poganštine mešanja je nezamisliva. Tako da je ta Timna koja je bila majka Amaliku ostala kao toponim u južnom Izraelu, pred zalivom Akaba. Tu je i mesto koje se zove Amalik. Znači, imena ne lažu, toponimi ne lažu. Govore priču, mnogo rečitije nego jedna struka istorije. Zato odmah da vam se ogradim za sve ovo što pričam. Ne gledam šta piše zvanična istorija, zanima me samo ono što piše između redova u zvaničnoj istoriji. Utoliko čitam i pazim i gledam, pazim na času, ali mislim svojom glavom i najpre testiram sve u pismu. I sve kad smo pomenuli ponovo ovaj pogani incest, došli do toga da je Semiramida samo još jedan naziv za Artemidu koja je pravljena po nekom. I dođemo do toga da vidimo gde su svi ovi toponimi koje sam pomenula, Nemrut, Karakuš i tako dalje. Svi oni su na teritoriji današnje Turske. Baš tu gde su se zaputile žene Rode, noseći efu sa pokvarenim tajnim tovarom iz 5. poglavlja Zaharije. Ona pokvarenost spakovana u mrak, u tišinu, sakrivena. Gde je vode? Voda je sakrivenu da pripreme teren za Misteri Babylon, za veliko otvaranje
za iznošenje u javnost ove dugo čuvane tajne i to za sam kraj. A šta se desilo sa gnusobama zemljinim koje je ova Mati izrodila kao zabranjene mešavine? One su nakon Božje intervencije kad je razrušen Vavilon, zarobljene u tom istom opustilom Vavilonu, koji, kaže pismo, postade stan đavolima i tamnica svakome duhu nečistome, koji je proizašao od ove bludnice. A kakav je to duh nečist? Pa rekli smo, forbidden mixture. To su demoni, oni koji ne mogu ni na nebo, ne mogu ni u zemlju, jer su nastali od mešavina. Jasno nam je, sve nam je pisalo, sve vreme nam je pisalo u Bibliji ko je hteo da čita i sve vreme je u Otkrovenju Jovanovom vrlo precizno šta ona radi, ko je i čemu je majka. Ako je ona majka njima, onda mi znamo ko je ona. Ona je imala svoju valutu, kao što vidimo, vrlo razgranatu. Ona je imala svoje ćerke bludnice. Ona je imala svoje ekspoziture širom sveta koje su ukrale Hristovu veru i na njeno čelo istisnuši njega stavila onog koji je umesto Hrista, a onaj koji je umesto Hrista je uvek onaj koji je protiv Hrista. To je Antihrist. I tu nema nikakve dileme. Vidjet ćete razne dinastije evropskih kraljica, koje će imati upravo ove insignije. Pa kraljica Elizabeta je na svojoj venčanici imala čuvenu pčelu maticu. Šta mislite šta nam time govori? Da samo odabrani mogu doći na ta mesta i da su to, kako kaže George Carlin, mali klubići, uska društva i mi nismo u njima. Jer nismo iz kotla bludnice koja je zabranjenim mešavinama pravila svoje kćeri, jer nema mužjaka. Ovo su hermafroditi, kao što vidite. Tako da, šta ona kaže dalje, šta je proizašlo iz bludnice koja žestokim vinom bludnosti, jel smo rekli da je moralna pokvarenost, znači moralna pokvarenost, odnosno bludičenje. Kaže, žestokim vinom bludnosti svoje napoji sve narode, to jest genetskim inženjeringom mešanja vrsta. Kada? Kad se to desilo? Pa pred sam drugi dolazak Hrista, što znači da je Danilova knjiga koja je zapečaćena za sam kraj, jer kaže, u vreme za koje se zapečaćeno za zadnje vreme čuvalo Danilovo proroštvo, ukidanje žrtve svagdašnje i postavljanje gnusobe pustošne je za zadnje vreme. Ako je Vavilon već uništen, šta nam to govori? Majke svih demona, misteri Babylon, koja je na samom kraju skinula veo tajnosti i izašla u javnost. Izašla kao ruglo Bogu u lice, da ga izaziva, da mu se ruga, otkrivši svoja zlodela tamo gde je nije mesto, na površini zemlje, na pane Adama, Bogu u lice. Tamo isto gde se kaže da je Nimrod bio veliki lovac, Bogu u lice, pred Bogom, znači suprotno Bogu, naspram njega kao dva protivnika koji se ogledaju na Megdanu, jer je površina zemlje Megdan, tu se dešavaju bitke. Dokle god je ona bila ispod, nije bio trenutak obračuna. Trenutak kada se ona razotkrila i izašla na površinu, kako kaže Danilo, razotkrivanje, ona je tada otkrila svoje zlodela, opustila se i krenula je u direktan sukob sa samim Gospodom. Ona je svu zemlju i sve narode učinila iskvarene, sve one koji su pili iz zlatne čaše pune gnusoba i nečisti bluda njezina. Sad kad sve ovo prevedemo, sve ima smisla. Zlatna čaša znači najskuplja mesta, najelitnije pozicije, aristokratija, buržoazije, oni koji su najbogatiji, koji dobijaju novce za sve svoje poganjanje. Oni su ti koji su pristali da se za šaku dolara ili za položaj u društvu ukrste dajući svoju genetiku i poganeći se sa himerom i sami postajući himera, odnosno gnusoba, tako što su u sebe ubacivali nečisti bluda njena. Blud je mešanje vrsta. I kada je ovo već bilo, jer ovo je dežavi, ovo je već bilo u vreme Nojevo. I pogleda Bog na zemlju, ona beše pokvarena, jer svako tijelo pokvari put svoj na zemlji. Kaže 1. Mojsijeva 6.12. A ko je onaj koji kvari? Pa pokvarenost, riša, ona koja je efom koji su nosile žene rode poslata u Šinar da bude tajna Vavilon. Sve do trenutka dok nije skinula tajnost. Nije više bila misteri Babylon, izašla u javnost. Kao što je Ješua i najavio
da će biti pred dolazak drugi njegov. Što znači šta? Da je njegov dolazak već bio, jer vidimo pustoš. Vidimo po delima šta se desilo. Vavilon je već razrušen. Šta je gnusoba pustošna, između ostalog još? Kada čujete gnusoba pustošna, to je šifra za iskrcavanje, šifra za bežanje. Jer tamo kad se pojavi da je nije mesto i u Jerusalim u hramu, to je šifra za bežanje. Šta kaže Matej citirajući Danila? Kaže, kad vidite na mestu svetome gnusobu opustošenja, gnusobu pustošnu, o kojoj je govorio prorok Danilo, ko čita neka razume. Tada neka ljudi u Judeji beže u gore. Kaže Matej 24, 15-16. Zašto kaže ko čita neka razume? Zato što su ljudi onog vremena razumeli je i fariseji bi već odavno prepravili ovo jer su u službi satane samog. I ne bi stajala informacija, ali na osnovu ovog što nam je Gospod otkrio i poslao u pismo da ovako analiziramo, prateći dosledno njegove simbole, znajući da se određena stvar može pojaviti kao njena definicija kroz sinonime, kroz druga mesta kao bučni, bukvalno su bučni simboli, jer čemu cela scena sa ženom i efom i olovnim poklopcem i ženama rodama? To je tu da nas podsjeti, da nam zvoni, jer joj nije mesto tu, to je proroštvo. Tu je sakriven kod da bismo mogli da tumačimo sve kasnije što je došlo i kod Danila i kasnije u Otkrovenju. I zato to Matej citira na ovaj način, jer je svestan da vreme koje dolazi i za Novi Zavet koji se tek piše, koji će tek proći sito i rešeto svih onih koji bi da preprave i da uzmu za šaku dolara kao i Juda za 30 srebrnjaka, da pruže ruku i da prodaju Boga samog. Da preprave. Zato se trude da budu književnici, ali ne mogu zato što nemaju duha. Ne mogu da vide simbole. I zato nisu ni prepravili. Opet ista priča. I sad kada vidimo da je to za zadnje vreme, da je trenutak za iskrcavanje iz Izraela, da se ne vraćaju ni pošta u kuću, da beže sa polja direktno napolje, to znači da je došla gnusoba opustošenja kada je završena žrtva. Šta je rekao? To je trenutak, nema više hrama, u hramu je sve napušteno, u hramu je došao zločinac da ga uzurpira i da je potpuno opogani i ono što je preostalo malo neopoganjeno. A gde je tačno to mesto? Gde je baza? Gde je matični presto ove bludnice na koji je krenula još u 5. poglavlju Zaharije? To saznajemo direktno iz samog pisma. Iz dela apostolskih. I kaže: I sad još da vidite i čujete da ne samo u Efesu, nego pogotovo po svoj Aziji ovaj Pavle odvrati narod mnogi govoreći to nijesu bogovi što se rukama čovečim grade. I ne samo što će ova nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego se neće mariti ni za crkvu velike boginje Dijane, odnosno Artemide, i propašće veličanstvo one koju sva Azija i vasioni svet poštuje. A kad oni ovo čuše, napuniše se gnjeva i vikahu govoreći: velika je Dijana, odnosno Artemida Efeska, kaže dela apostolska 19:26 do 28. Znači, evo koja je gnusoba pustošna. To je ona koja ima svoje ekspoziture i danas ima ih i na Atosu, ima ih i u Vatikanu, ima ih i u Izraelu, ima ih gde god. Negde se zove Nebeska kraljica, negde se zove Artemida, negde Dijana, negde Bogorodica, negde Djeva Marija, negde Trojeručica, negde Sveta Petka, i sve one imaju divne epitete, divne funkcije da pomažu deci, da pomažu plodnosti, da pomažu porodici, a zapravo istina je da je to zmijsko seme, da je to satanin porod, kako sam Hrist ih naziva. To je tajna pokvarenost u Vavilonu, koji ima mnoge svetske ćerke, i to sve jasno nam pokazuje u lice kroz heraldiku koja nosi isti koren. Pogledajte sve te grbove, svi će pokazati isto. I danas njene mnogobrojne ćerke jašu, jel? Na sve to je i Fatima tu, jel? Šekina, Lilit, sve one koji imaju funkciju da sebe ponude umesto Hrista, kao antihrist, kao što rekao smo. Sad znamo i gde mu je sedište. Efes, Turska, Vavilon, Šinar,
dom gnusobe pustošne i kao što vidimo sve se to već desilo. Između ostalog, samo da dopunim još varijantu za huš ili hus ili kuš je, verovali ili ne, svakodnevno ponavljana stvar. Svako ko ide na fakultet morao je kad tad izgovoriti to ime, a to je sin Hušov, odnosno sin Kušov, to je reč bachelor. Bachelor degree je bakhus, odnosno sin Kušev. I kao što znate, tu su razni bršani, loze, jer je to zapravo kult boga Dionisa, kult boga Bahusa, odnosno sina Kuševog, odnosno Nimroda. Ploda jednog poganog incesta koji je udario temelje za jednu poganu kulturu, subkulturu koja se krije od Božjih očiju, kao što rekao smo Misteri Babylon, kao poganština koja je očigledna. Pogledajte sve ove novčiće, nemojte preskakati, vratite da vidite i kada malo bolje pogledate glave ovih bića, vidjet ćete da svi ovi venci na glavama ne služe tu kao estetika, već da pokažu, da sakriju rogove. Jer ko bi nosio venac koji je otvoren na čelu? Pa spao bi. Ali tu je upravo u tom obliku da bi stilizovano sakrio rogove, ono koji nosi, koji lako možete rogove da veže. Da sakrije u cara Trojana kozje uši, gde su kozje uši, tu su i kozje rogovi. Tako da svi ti junaci nemaju džaba kovrđavu kosu, to je tu da se sakriju rogovi. Da se pokaže ta sorta aštarotina, nisu ti rogovi koji se naštaroti na Ištari pokazuju kao mesec. Nije to mesec, to su rogovi. Da se pokaže pogana gnusoba, pustošna. Da se pokažu ko su oni koji se bave štancovanjem. Što se tiče tih poganih vrsta, negde se provlače kroz blizance, to sam već najavila, ali je zanimljivo i na ovim kovanicama. Vidjet ćete da postoje duplikati, znači 2 ista primjerka, ali boga mi i 3, što ide u prilog onoj moje priči da su zapravo Ham, Šem i Jafet blizanci. Da su potom i Avram, Nahor i Haran blizanci. To ništa nije čudno ako vidimo šta se dešavalo i kako se Satana šljamčio. Tako što je kopirao, on je štancovo, ne može ništa pametnije da uradi. Tako da, ovaj deo što se tiče Turske kao mesta gde je Vavilonska kula prvo pravljena, to ću kasnije, znači moram dopuniti to sa mapama i svojim argumentima, jer naravno ja sve to proveravam u pismu, mene ne interesuje šta struka kaže. Struka, nauka, istorija, tu je meni samo kao predložak od kog krećem i za koji znam da 90% nije tačan. Ali, moramo od njega krenuti, moramo od nekih osnovnih stvari uzeti osnovni okvir da vidim šta je kako. Testirajte sve, držite se onog što je dobro. I nemam šta da vam dodam, to je upravo način na koji ja funkcionišem. Sve proveravajte u pismu, baš sve. Jer nema vesti koje su toliko precizne kao što je, jer vesti su laž, a Biblija je 100% istina. Hvala vam, prijetno.